video Committee on Protection Preservation of the Historical Rights of Kauru and Huntington Ranges Timakayagi Ofam Krang Miyamda Sinduk Sari Madudi Hariba CPP KT Samna Harada Hokiba 2022 da Kankangodana Akwagi Chichampu District Imanunda Laiba Hilep Kendragi KSO Organization Amakna without Sangda Makoigi KSO Madi Chichang Laiba Punching Chipsing Ayaba Yaudana Tapak Laiba individual or any civil organization or Makoi Ayaba Yaudragadi sing as a Karakpa Makoi Ayaba Yaudragadi Karimunda Tawaya Maki but the High River Committee CPP KT Makadagi Madugi Wakomadu Aquila High River Yellow Biggie Saitegi Semjakiba Ibudo Tagin Pangal Sarah Losan Sabamatan Salaikan Balu Headers of Palmi Lunana Marang Kinder Civil Organization Manipura Civil Organization put Sandaraga Shenkiba Adu Committees na High River KSO Wakomadu strongly condemned Toki High River say Aquina Madu Yaninki had an Aquina Matam Makoida Machine Cup Nakuna Pigi High River to make it 20 Hawa Matam Pigi High River make it 20 Hoda KSO and Pujan Sanction Livadu and took the Taragadi Aquina counter Makoi Matakta High River Tapakta Hinglep Chingas the lady when Hinglep Kendri Laiba Muis Amata KSO Musin Tampakta Kumakaya and a thinking. Adu Hariba Dead 20 Hokta Makoidi positive response what Pangdavagi Hariba Dead 21 Dagi Aquina Function Chancellor Matunda Manipuka Nena Maruena instead of Hiba Manipuki DGP Masamaki Mark Vista KSO Ga Hariba CPP KT Marueva Mutsing the Guna Pamina Matunda Hanging Sing Hindress Asida Aquay Karibumba Miam Dana Traga, especially Yenomi Slenau Sing Maruena, Mete Sida, Nungai Tabana Sing Kabayaro, Polo Haiba, Nungai Tabaquena, Susan Media Takapa, Aquena Pam, the Boxing Amata, Taunata Bahina, Nakal Animata Yana, Matunda, Aquay, Minakway, Matunta, the Sing Kaba, Papa Toki, Adu Legacy Bahida, Hantaki. Haukiba 2023 की मेगेटेड सिटी विजिटर होइबा मरामतुरुम एरियादगी हाइबा मेटै अमदी अखोइगी कुकी सिनानाव सिंदा कॉन्फ्लिक्ट अमक थोलकपदि अचौब इराम थोलकपदगी मके अनिमक्ता अखोइ सिबा नाबा थोकिबा युम मके म्याम साकिबा लोनेना अखोइगी लेइबा मेटै सिनानाव सिंगी युम प्रॉपर्टी किया महंगिबा अदुगा इमाइबल किया मा रेप तौकिबा Madi hat kiba asigumba mayam sing asi thokhraba matungda ngarang khangudna hataki September ki date 11 sigi da thanging sing hands the hindress sigi bodau thinggi hek khubam oiba surum sigi nakal awang thakpada leiba thel akoi sangi marum oina leiba jaga sida masi maitai group especially borana indigenous people da sing na babagal borana sitta bamona akoi matakta amana lan tawi mongda Purkumagi, Maiday Magi, Asigum Lava, Hawaii again, when Lunda Lauzariba, Siguma Kubam, Lakama Sigi, Kubamasida, Makoina, Adu Makroski, Waiba, Makoina, Yumakamagi, Simiama, and Jaisni. High Rosma Asi, High Chintagas Nigodo, Tinista, Yungat Mamasa, Atamana, Makoina, Iran, Takana, Potavani Haiba, Aquina, Lawi, Maruana, Masigi, Hilep, and Ready to Sample, Distinguishing Manunda. Makoina covered Laiba, some case on a high Yanaki Matuna, Aman Smile of Silabase, Masiki Saba Daika, Matuki responsibility, high case on a local way, high cookie Sinasina, Atumatamda, Sugumpa, Purkamagi, may take especially Makam Sikizagas, the Makoina put her by say, Lance again, Makoina, Iran Kona Sagapanina Lawi, Maramaduna Aquay, Haiva, KSO, Sidak, General Yosin, Mataka. Aquay legally aquay fight togani aduga FR ama quay launch togani lonana Manipur government akanana masigi government honorable chief minister and Biren Singh Simbiriba honorable na atu umatam da hariba senior bandiyo singa se makoi matakta legal action lokapio hari legal action se within 5 days manung da lokapio karibumba 5 days manung asda lokapio da taragani hariba Committee, CPP, KTG, Mekayagi,
Manipurgi especially yellow isin nausing do samnaraganda akan ba kaya hanggang changsilakani madugi apapata daita punamak masigi Manipur government amadi haiba ki sona madugi responsibility daita lobi gadu ke haiba ki akwai niyamda asi sendok chari